أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلام عليه وعليهم أجمعين. وإلى جميع العلماء العاملين والأئمة المفسرين المحققين وإلى سلسلة القرآن العارفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة لمن اجتمعنا هنا بسببه المرحوم Ki Kemas Muhammad Azhari bin Kemas Abdullah, almarhumah Nyayu Hajjah Fatimah Azhari binti Ki Agus Ma'ruf, almarhum Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Muhammad Saleh, almarhumah Nyayu Hafsah binti Ki Agus Ma'ruf, almarhum Ki Kemas Haji Ahmad Rani bin Ki Kemas Azhari, almarhumah Nyayu Hajjah Aluyah binti Ki Agus Muhammad Yusuf, almarhumah Nyimas Hajjah Non binti Kemas Azhari, almarhum Kemas Haji Ateh bin Kemas Haji Abdul Rani, almarhumah Nyimas Hajjah Esah Ateh binti Kemas Haji Saleh, almarhum Kemas Zainal Abidin bin Kemas Haji Arani, almarhum Kemas Haji Mansur bin Kemas Haji Arani, almarhum Kemas Haji Rashid bin Kemas Haji Arani, almarhumah Hajjah Nyayu Hawa binti Ki Agus Haji Anang, almarhum Kemas Haji Hamid Abdul Hamid bin Kemas Haji Abdul Rani, almarhumah Hajjah Nyayu Masturah binti Ki Agus Syihabuddin, almarhumah Nyimas Bariyah Cik Putri binti Kemas Haji Abdul Rani, almarhum Kemas Zainal Arifin bin Kemas Haji Abdul Rani, almarhumah Hajjah Nyayu Muzaimah binti Ki Agus Muhammad Hashim, almarhumah Hajjah Nyimas Aluyah Alauddin binti Kemas Haji Ateh, almarhum Kemas Haji S. Hamid bin Kemas Haji Ateh, almarhumah Nyayu Zaliha binti Ki Agus Ismail, almarhumah Nyayu Khalijah binti Ki Agus Syihabuddin, almarhum Ki Agus Zulkarnain bin Ki Agus Syihabuddin, almarhum Kemas Muhammad Zaki bin Kemas Haji Ahmad Abdurrahman, almarhum Fajar Monika binti Sukoyo, almarhumah Siti Ngaisah binti Abdul Syafangat,
Almarhumah Hajjah Hasma Beti binti Haji Ilyas, almarhum Kemas Adnan bin Kemas Haji Rashid, almarhum Kemas Muhammad Thaib bin Kemas Haji Rashid, almarhum Haji Abdul Rahman bin Kemas Haji Mansur, wa usulihim furu'ihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لصاحب هذا البيت صاحب الولاية كيادات عقب وأصولهم وشيخهم أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لسيد الشيخ كي هاجي زين المعارف أتبويا يحيى بأن الله سبحانه وتعالى يطول عمره وأن الله يعطي السعة والعافية وأن الله يسدد خطاه ويحفظه ويتقبل من حسناته. الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءه وأن الله سبحانه وتعالى ينصره ويسعى في كل مكان ويسر أمره على دين يقين صالحا جامعا شاملا نافعا من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لمن أجازنا قراءة راتب الحداد سيد الحبيب محمد شريف مولا خيلا سيد الحبيب محمد مولا العيد سيد الحبيب علي الحداد وسيد الحبيب مهدي بن محمد بن شهاب وهذا الشيخ هجي علم الدين ومشايخ وصلنا وفرهم. ثم الفاتحة خصوصا لمن أجازنا قراءة هذا الراتب سيد الحبيب عمر بن سالم من حفيظهم لشافك بن سالم وصلنا وفرهم شيخ الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيد المهاجر الله من عيسى وصلي وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومنافعتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وسيد أعظم الحكيم وقدم محمد بن معالي وعلوي وصلهم وبرهم وجميع سادتنا أبي علي وصلهم وبرهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى أرواح السيد ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلق أرواحهم مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى سيدنا صاحب الراتب. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وأسر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وصلى أبويه وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عن شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويصدر أمطارهم ويعطي كل سائل منهم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العرفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا.
يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hadratan muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tentang bagaimana fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan, keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu bahwa telah kita bahas beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Al-Barzanji ketika Ibunda Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau ketika sebulan menjelang kelahiran, sebulan menjelang persalinan, maka setiap malam beliau didatangi roh para nabi dan rasul. Dan setiap nabi dan rasul mengamanahkan kepada beliau, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah, bahwa apabila engkau melahirkan ini anak, pesan para nabi dan rasul, maka berikanlah dia nama Muhammad. Muhammad dari kata-kata Ahmad, Muhammad dari kata-kata Hamidah yang artinya terpuji. Berikan dia nama orang yang terpuji, li'annahu satuhmadu uqbahu, karena beliau ini dunia dan akhirat, maka beliau akan dimuliakan Allah penuh dengan hal-hal yang membuat dia diangkat maqamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pada pembahasan yang lalu kita telah bahas sampai ketika Nabi Nuh alaihi salam didatangi oleh segerombolan besar manusia yang mereka merasakan kebingungan bahwa bagaimana nasib mereka kelak di akhirat. Maka ketika Nabi Musa menyatakan, aku pun punya hal yang harus aku selesaikan. Dan Allah pada hari ini, Allah sangat murka yang tidak pernah murka sebelumnya dan juga sesudahnya. Maka beliau menyatakan bahwa silahkan kalian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Beliau disebut sebagai di dalam bahasa Al-Qur'an Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dalam bahasa Al-Qur'an ini beliau adalah orang yang hanif. Beliau banyak mengadakan dialektika dengan umat di masa itu. Beliau banyak berdialog, beliau banyak mengajak umatnya untuk berpikir tentang teologi atau ketuhanan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah datang jannah. Kata-kata jannah ini setelah malam makin pekat, makin gelap sehingga tak kelihatan yang di sekitarnya, itu jannah. Maka dari kata jannah ini kan muncul dari kata-kata jinnun. Apa arti jin? Jin makhluk yang tak kelihatan. Kemudian jannatun itu artinya apa? Surga atau kebun. Dikatakan dalam riwayat dalam kitab tafsir,
saking lebatnya pepohonan di surga, maka orang tuh kedengar suara tak kelihatan orang sebelahnya. Itu jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun." Puasa itu adalah junnah. Apa junnah? Benteng. Orang kalau dalam benteng, maka orang luar tak kelihatan. Itu nama dari kata-kata jannah. Termasuklah kita di alam di rahim ibunda kita masing-masing dulu. Apa nama kita? Jabang bayi? Janin. Kelihatan janin dari luar? Tidak. Kelihatan itu setelah keluar itu berdepol keluar, ada yang Masya Allah, ada yang sedang-sedang saja, ada yang XL, ada yang triple XL. Itu sudah ketika sudah keluar. Ketika di dalam perut tak kelihatan, dari luar tak kelihatan, maka disebut sebagai janin. Orang yang tidak kelihatan kesadarannya, kemudian tidak kelihatan kewarasannya disebut sebagai majnun. Otak sehatnya tak kelihatan atau hilang. Maka lihat keindahan bahasa Arab itu seperti itu. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban. Ketika malam hari Nabiullah Ibrahim itu melihat, wah, ini bintang gemintang nih keren ini. Bahasanya beliau mengajak kaumnya untuk berpikir, wah, ini Tuhan nih kayaknya. Indah malam hari, kemudian tidak ada hujan, maka ketika kita lihat dia menenangkan hati, menyenangkan hati, bikin kita indah lah pokoknya. Kalau misalnya minum kopi malam-malam ngeliat itu indah, kayaknya ini Tuhan. Ini sudah, saya mau sembah ini Tuhan. Tapi ketika sudah masuk falamma afala, ketika dia masuk waktu pagi, hilang dia, sirna, tak kelihatan. La uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim, aku tak suka dengan kadang datang, kadang pergi. Seperti engkau yang datang merayuku. Ya, kadang datang habis itu hilang lagi, memberikan harapan palsu. Nah, itu Ustaz Ibnu. Ya, kira-kira. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bukan seperti itu mestinya konsep ketuhanan. Tuhan itu ketika kita butuh dia ada, ketika kita mungkin senang beliau ada, kemudian ketika kita susah apalagi tetap harus ada. Kalau ada dan tiada, kadang datang, kadang pergi, ini bukan Tuhan dong. Ketika saya butuh gimana kalau Tuhan nggak ada? Ketika Tuhan tidak nampak, tidak hadir pertolongannya, bagaimana saya? Ketika pengen taubat, ketika pengen minta munajat, minta bantuan segala macam. Bukan Tuhan. Maka orang-orang di zaman itu diajak oleh Nabiullah Ibrahim itu untuk berpikir secara logis, secara rasional. Kemudian ketika melihat berikutnya ra'a qamar, melihat bulan yang lebih terang benderang dibandingkan dengan bintang gemintang. Wah, ini Tuhan dong. Ini Tuhan tuh seperti ini. Apalagi malam 14 itu Masya Allah, cahayanya gemilang, kemudian senang semua. Orang kalau melihat bulan purnama, kalau tak ada masalah dengan dompetnya, biasanya dia akan bahagia, akan senang. Kira-kira itu Bang Jai. Jadi kalau dompetnya tak masalah, biasanya ngeliat bulan purnama itu Masya Allah. Nah, tapi ketika hilang, loh masa? Kira-kira teman-teman kok masa seperti ini Tuhan dong? Ketika melihat matahari itu gemilang, kemudian cahayanya luar biasa. Nah, ini sudah. Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini yang paling besar. Tapi ternyata matahari pun tenggelam. Wah, kata Nabi Ibrahim, masa seperti Tuhan? Maka akhirnya beliau mengajak kaumnya untuk berpikir itu seperti itu. Artinya adalah pembelajaran bagi kita saat ini di mana orang banyak menggunakan akal, menggunakan rasional, kita boleh melayani mereka tentunya dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Nabi, kata Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang, seru orang supaya mereka terpengaruh untuk mengakui Islam sebagai Tuhan. Atau kalau dia Islam yang selama ini Islamnya masih abu-abu, supaya dia jelas masuk kepada Islam bil hikmah. Para ulama menafsirkan hikmah itu adalah ilmu. Tak sekedar emosi, tak sekedar kemudian ngotot-ngototan, tapi dengan ilmu berdasarkan, berbasiskan data. Bahwa datanya ini, kitabnya ini, hadisnya ini, dalilnya ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pada kali yang lain, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa diceritakan dalam riwayat, kita pernah bahas itu, ketika
di kaumnya saat itu punya kebiasaan kalau dalam 1 tahun mereka itu akan keluar dari kota tersebut untuk kalau kita tamasya bersama, tapi ketika mereka pulang ternyata patung-patung mereka, sesembahan mereka. Dan ingat, patung pertama dibuat patung entah arca atau patung atau sembahan atau apapun itu awal kali itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka ketika sampai kepada Nabi Ibrahim, bahwa ternyata beliau tak ikut. Dan beliau tak ikut itu, orang sudah, kalau bahasa kita tuh dalam setahun tuh mereka berpoya-poya, senang-senang 3 hari 3 malam. Pas balik ternyata dewa-dewa mereka itu sudah hancur. Semua sudah hancur. Kemudian ketika mereka bilang, ini sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini sudah tertuduhnya cuma satu saja sudah. Biang keroknya ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Pasti dia sudah. Ketika dipanggil, mereka bertanya, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Ngajak lagi berpikir. Bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Maaf bos, yang melakukan ini, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini, arca atau patung-patung sembahan kalian ini, itu yang paling besar. Coba tanya saja sudah. Buktinya kampaknya itu ada sama dia itu sudah. Karena sama Nabi Ibrahim itu patung itu disalungkan bahasa kita, direkatkan itu kapak, seolah-olah memang pelakunya seperti itu. Ya. Nah, kata mereka, nggak mungkin Tuhan itu, patung itu bisa bergerak kemudian mengayunkan kapak, membunuh yang lain, menghancurkan yang lain. Kata Nabi Ibrahim, kalau tak bisa, kenapa kalian sembah? Kalau dia tak bisa bergerak, kenapa dia tak bisa memberikan mudarat dan manfaat? Kenapa kalian menjadikan dia sebagai Tuhan? Kemudian sadar, tapi setelah sadar, wah bahaya kalau masuk agama Nabi Ibrahim, balik lagi tersesat. Ada Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, aku punya urusan di depan Allah. Maka berangkatlah kalian temui siapa? Temui Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, wahai Musa, anta kalimullah, engkau adalah makhluk, engkau adalah makhluk Allah yang engkau diizinkan untuk bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa kata Nabi Musa? Aku ini punya kasus. Nabi Musa ini kan punya pukulan tuh pakap. Makanya Nabi Musa tuh, beliau itu kan ngomongnya cadel, satu. Yang kedua, untuk diskusi beliau itu gagap. Maka sampai keluar doa yang kita masyhur ya, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri ila akhirih. Innaka kunta bina basira, itu sampai minta diutuskan teman kepadaku yaitu saudaraku Harun, dijadikan dia sebagai juru bicaraku. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini Allah berikan kelebihan apa? Beliau ini berwibawa. Beliau disegani, ditakuti. Dan beliau punya kekuatan tangan luar biasa. Sekali pukul itu lewat itu orang. Jadi tidak kata istilah tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Tidak kata, dua-duanya kuburan kalau. Wa wakazahu Musa faqadha alaih, dalam arti di Nabi Musa itu ditangkap orang pelontung itu selesai, lewat. Nah, kata Nabi Musa, aku pernah bersalah, pernah berkasus, dan itu aku takut kepada Allah. Bagaimana? Akhirnya kata Nabi Musa, sudah, berangkatlah kalian temui Nabi Isa. Nafsi, nafsi, kata setiap Nabi. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, nafsi, nafsi, sudah. Urusan kita masing-masing saja sudah. Saya masih punya hal yang harus saya selesaikan. Berangkat temui Nabi Isa. Nabi Isa pun kemudian nyatakan, temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika mereka menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuna Muhammadan, maka mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaquluna ya Muhammadu, mereka berkata, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya'i, Anda adalah utusannya Allah dan Anda adalah khatamnya para anbiya. Menariknya bahasa Arab, ada khatam, ada khatim.
Ada yang bilang kalau khatim, khatim untuk artinya khatimatun, penutup. Anda adalah penutupnya para nabi dan rasul. Kalau khatimah, hatam. Kalau khatam, ada bilang khatam itu artinya cincin. Cincinnya para nabi dan rasul. Maksudnya adalah Anda adalah penghias penyempurna dari sekian nabi dan rasul. Yang para nabi dan rasul itu sudah indah, akan semakin indah dan sempurna dengan adanya Anda wahai Rasulullah. Maka waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah telah mengampunkan untuk Anda apa yang terdahulu dan apa yang kemudian. Yang kemudian ini bahaya kalau orang hanya tahu itu saja. Dzambun, sebagian besar kamus memaknakan dzambun itu artinya dosa. Dan kadang-kadang Quran terjemah mengartikan itu dosa. Padahal kalau dikaitkan dengan konsep maksum, para nabi dan rasul itu maksum. Tak mungkin mereka berdosa. Apa makna dzambun di sini? Dzambun di sini bukan merupakan maknanya dosa, tapi maknanya kekeliruan sebagai seorang manusia. Dan kesalahan sebagai manusia itu biasa. Misalnya kan, tapi kesalahan Nabi Muhammad, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan kebaikan. Contoh, ketika beliau ini kan pedagang ya. Orang Mekah itu kan pedagang. Orang Madinah apa? Pedagang atau apa? Kerjanya? Petani. Kan kebun kurma banyak di Madinah. Maka orang-orang kebun kurma itu ahli Madinah, ahlinya kurma. Mereka petani. 1000 tahun sebelum itu, ribuan tahun sebelumnya, memang darah mereka itu darah petani, wabil khusus kurma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang penasaran lah, pedagang ini bagaimana rasanya kita kalau nanam kurma, pengen cocok tanam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, menurut pengetahuan kami, kata orang Madinah, orang Ansar, menurut pengalaman dan disiplin ilmu kami, kalau begini biasanya tak jadi bagus. Kata Rasulullah, tak coba. Akhirnya benar. Biasanya kalau kurma Madinah itu kan dagingnya tebal, bijinya kecil. Yang ditanam beliau, bijinya besar, kulitnya tipis. Jadilah kurma ajwa. Tapi karena berkah yang nanamnya tangan yang mulia, maka jadi obat. Siapa yang memakan kurma ajwa 1 butir per hari selama 7 hari, maka dia tidak akan disentuh oleh sihir. Tidak akan mempan. Berkah apa? Berkah tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelirunya saja menjadikan manfaat untuk umat. Sengaja Allah jadikan seperti itu. Yang kedua. Terus kalau pertanyaan, ini dosa tidak? Bukan dosa. Yang kedua, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika kalau tak silap itu sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4. Saat itu beliau sholat asar 2 rakaat langsung salam. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, aqsiratis shalah am nasita? Ya Rasulullah, sholat ini dikosor, ada hukum baru, sholat kita di tengah, kita sedang mukim ini, sedang hadir tempat ini, apakah ada hukum baru sehingga sholat kita dikosor, atau Anda lupa? Apa? Lihat adabnya para sahabat. Jadi mereka tidak bilang, ya Rasulullah Anda lupa, enggak. Mereka dengan kehati-hatiannya, wahai Rasulullah, ini sholatnya ini dikosorkah? Ini adab seorang murid kepada guru, umat kepada nabinya. Kata beliau, bal nusitu. Aku dibikin lupa oleh Allah SWT. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, sholat lagi 2 rakaat sebagai bagian nyambung dari tadi yang lupa, ya selesai. Ternyata kalau kita lupa dalam rakaat sholat, ya langsung kita lanjutkan dengan takbir lagi, kemudian 2 rakaat, habis itu kita sempurnakan dengan salam. Ternyata apapun kejadiannya yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembelajaran untuk kita yang sengaja Allah jadikan skenariokan seperti itu. Berarti banyak ini cerita-cerita lain. Maka bahasa Al-Quran kalau menyatakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar,
supaya Allah mengampunkan zambun itu. Zambun di sini kan bukan dosa, bukan. Seolah-olah begini, kalau dibilang ini dimaknakan zambun itu sebagai dosa, berarti Nabi itu berdosa tapi diampuni Allah. Tapi para ulama menyatakan tidak, para Nabi dan Rasul itu maksum, betul-betul tak berdosa. Kalaupun ada kesalahan sebagai manusia, dan itu tak dihitung sebagai dosa. Orang kalau lupa sholat, kemudian dia 4 rakaat jadi 2 rakaat, dosa tidak? Tidak dosa. Kenapa? Dengan berkah lupanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi fa antaliqu fa'ati tahtal arsy. Kemudian selanjutnya beliau dinyatakan oleh orang-orang, wahai Rasulullah, isfa' lana, berikan syafaat. Apa syafaat di sini artinya? Jadilah engkau perantara penolong bagi kami. Maka beliau akhirnya kemudian menyatakan, ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana kami, kesusahan kami, kesulitan kami ini? Maka Rasulullah Raufun Rahim, kasih sayangnya itu bukan di dunia, bahkan kelihatan Rasulullah itu Raufur Rahim itu di akhirat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada seorang ulama besar, waliun min awliyaillah. Beliau ini mendawamkan membaca setelah selesai sholat itu baca 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, sampai itu dibaca 7 kali. Dan tentunya yang bacanya aulia, tentunya penuh penghayatan. Maka ada seorang wali yang dia bermimpi, dilihatnya bahwa fulan bin fulan ini, seorang wali yang besar ini mengamalkan ayat ini, ketika dia sedang hadir, datang Rasul sedang duduk. Ahlan ya Rasulullah, selamat datang fulan-fulan. Itu oleh Rasulullah, ini orang ini dahinya dikecup oleh Rasulullah. Penglihatan ini wali dalam mimpi. Seseorang kalau dia kecup dahi seseorang, itu bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang yang sangat tinggi. Dan para ulama biasanya, murid-murid biasanya kalau ketemu dengan masyayikhnya dalam momen-momen tertentu seperti Abu ya Umar bin Abdul Aziz itu kan sering dicium di sini sama murid-muridnya. Bentuk penghormatan, kasih sayang, ta'zim kepada sang guru. Dan itu disunnahkan. Kita tabarruk. Nah, ketika ditanya apa yang Anda lakukan, saya biasa ketika selesai sholat fardu saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, haris, raufun, rahimun itu sifat Allah yang Allah pinjamkan sifat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ya ikhwan, maka kasih sayang Rasulullah itu wabil khusus di akhirat. Maka dinyatakan fa antaliqu faati tahtal arsy. Maka aku bergegas, kemudian aku mendatangi di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arasy kita sudah bahas, makhluk Allah yang paling besar di alam semesta. Ini adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian ketika itu setelah aku bergegas datang ke bawah arasy, kemudian aku sujud. Dan ketika sujud itulah kemudian Allah memfutuhkan aku untuk aku memuji Allah, untuk aku membesarkan Allah, yang pujian itu, pemahaman itu, ilmu itu, ma'rifat itu, kesadaran itu atau apapun itu namanya, itu tak pernah Allah bukakan kepada orang sebelumku. Hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan summa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa'. Muhammad, kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, tegaklah engkau. Sal tu'tah,
mintalah sesuatu niscaya engkau akan dikabulkan permintaanmu. Wasfa'tu syafa', mintalah izin untuk menjadi pemberi syafaat, maka aku akan izinkan engkau. Kemudian fa'arfa'u ra'si, kemudian setelah mendengar jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, aku mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabb. Lihat kata-kata beliau yang pertama ketika mengangkat kepala beliau dari sujud yang lama, ummati ya Rabb, tolong ya Allah umatku. Ummati ya Rabb, wahai Allah, tolong selamatkan umatku. Fa yuqalu, maka dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, masukkan dari golongan umatmu yang tidak ada hisab untuk mereka, masukkan mereka dari pintu yang paling kanan. Min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Sementara yang lain itu, mereka itu tak diberikan nikmat ini kepada selain mereka. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati kama baina Makkah wa Hamira wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Beliau menyatakan dalam hadis ini, pintu surga itu, dua daun pintunya itu masing-masing, satu pintu itu antara apa? Antara Mekah dengan Himyar. Himyar itu satu suku, satu daerah yang bahasanya Arab tapi bahasa Arabnya itu aneh. Ada bahasa Himyari, Al-Himyari. Itu kabilah yang masyhur itu dari zaman dulu. Atau kalau kita mau perjelas, antara Mekah dengan Busra. Busra di mana? Hah? Ira. Jadi pintu satu daun pintu di surga itu jaraknya antara Mekah sampai ke Irak. Laun lawangnya, Be. Masya Allah, bagaimana dua pintu pantas dimasukkan orang yang sangat banyak. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk memasukkan umatnya itu dari pintu surga yang paling kanan. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut bersama guru kita, orang tua kita, seluruh anak keturunan kita insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya benar dalam satu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa untuk orang yang paling rendah kastanya di surga itu, bahwa dia punya surga lapak yang paling sederhana, bahasanya seperti itu bumi dengan langit itu dikalikan 10 kali, tetap paling besar. Lah kan kasihan kalau ada surga yang sebegitu luas dibilang ini orang ahli neraka, ini orang ahli neraka. Kasihan kan, kesepian nanti. Surga sebesar itu kok diisi hanya sedikit orang, kan nggak mungkin. Artinya maknanya adalah jangan suka menuduh orang itu bukan ahli surga. Takut kalau nanti tuduhan tersebut tak berlaku. Tapi ini hadis Rasulullah, ente baca hadis pahamnya melalui siapa? Pemahamannya harus diperjelas berdasarkan pemahaman as-sawadul a'zam, pemahaman mayoritas umat, mayoritas ulama. Jangan menyelisihi pendapat orang banyak. Karena apapun itu pendapat as-sawadul a'zam adalah pendapat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku itu tidak berkumpul dalam kesesatan. Ikhwan billah Allah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela sujud dengan sujud yang panjang. Ingat, ini sujud akhirat loh ya. Sujud akhirat. 5 menit bel sujud di dunia, di akhirat sama dengan berapa? 60 tahun. Bagaimana kalau beliau sujud yang sangat panjang, maka sama saja sujud beliau untuk ahli dunia itu sangat lama sekali. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, kenapa sujudnya lama banget ini? Dia minta apa? Kasih sudah. Maka disampaikan hadis ini sebagai penjelas, minta syafaat akan diizinkan Allah Subhanahu wa taala,
untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Apa makna syafaat? Syafaat itu kira-kira Pak Muji punya anak perempuan, atau Pak Muji punya anak perempuan, Bang Jai punya anak laki-laki. Tolong dong Ustadz, bantu saya hari Sabtu sore. Kenapa? Ada apa Bang Jai? Saya pengen anak saya dilamarkan. Jadi Pak Muji itu minta anaknya kita lamar, dan yang juru bicaranya Ustadz Iqbal. Nah itu syafaat namanya. Jadi artinya penyambung antara kedua pihak, penyambung antara Allah dan manusia, dan diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan pertolongan dan bantuan. Itulah namanya beliau memberikan syafaatul uzma. Apa? Perizinan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan syafaat ini tidak pernah hanya untuk beliau saja, tidak untuk orang lain. Kuasa penuh ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha ya ikhwan. Sebagai penutup dan ikhtitam untuk malam hari ini, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku dilebihkan Allah, diutamakan Allah di samping atau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, bisittin dengan 6 kelebihan. U'titu jawami'al kalimi, aku diberikan jawami'ul kalim. Wa nusirtu birru'bi, dan aku dimenangkan Allah dengan rasa takut pada musuhku. Dihalalkan apa? Dihalalkan untukku ghanimah. Kemudian dijadikan bumi itu tahuran, sarana bersuci, wa masjidan, juga masjid. Aku diutus kepada seluruh makhluk, dan kenabian itu ditutupkan khotamnya atas diriku. Hanya beliakan Allah. U'titu jawami'al kalimi, aku diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu apa yang beliau ucapkan singkat, padat, tapi maknanya sangat luas. Yang ini tak diberikan Allah kepada yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika bicara, maka pembicaraan beliau itu dipahami oleh orang yang sederhana dan dipahami oleh orang-orang yang otaknya cerdas. Ketika beliau berbicara, maka penjelasan beliau itu akan mengena kepada semua halayak dan lapisan. Dan ketika beliau sampaikan jawami'ul kalim, maka yang beliau jelaskan maka mengandung makna yang bermacam-macam dan kesemuanya benar. Maka jawami'ul kalim itu singkat, padat, lugas, tapi jelas sekali maknanya. Dan inilah kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hadis ini kita bahas tentang fadilah atau keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian kita pada bulan ini. Insyaallah bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah terus mempermudah kita untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. InsyaAllah kita akan lanjutkan majlis kita di bulan Syawal biiznillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.